Reka tubasuhuze bakunzi ba Rwanda Burundi TV, ubasuhuza ni Jean Pierre, aho nagarutse ndi kumwe na bwana Kofi, geopolitical analyst. Kofi, umeze neza? Reka nanjye mbasuhuze abadukurikira bose biyenteresa muri analyse geopolitique, kandi nawe nizere ko umeze neza. Tumaze iminsi dukorana ibiganiro cyane namwe. Rero nizere ko nibazo wateguye tuza kubidiscussinga neza. Murakoze. Turi bwaze kugaruka kuri Kongo, noneho byimbitse tuze kunyura muri communication ya Tshisekedi, turebe ibiri mudufashe gukoraho commentaire. Noneho uze kutujyana no muri Ukraine, utugezeyo tubwire nimba hari ro contre-offensive zasohotse. Nimba zihari ubwaze kuzitubwira. Mboro contre-offensive zirahari, ndetse ndabona harimo na za Robi. Zelensky rwose Robi zirenda kumuhitana arazifite ku bwinshi, ariko niyo mpamvu rokoto offensive tuzishyira inyuma kugira ngo we nimba ukunda iby'akarere nituzigeraho ubugiye mu bindi ukunda. Noneho babandi tureberera hafi Ukraine twe dusigare turebe ibyasohotse biyirengera muri no ntambara. Noneho hari abambwira ngo kuki mujya kuvuga rokoto offensive ngo kwibera kuri tere ibera muri byo muvuga bya Robi n'ubufasha na diplomasi. Nuvuga ngo twebwe rokoto offensive ni ibintu byose bimena Saputine kuri no ntambara. Ego. Kandi byazutse aruko Zelensky aronshinze iyo rokoto offensive kuri tere. Noneho burya intambara ni tere, diplomasi na propaganda, ibindi byose biberaho nabyo ni offensive. Iyo bigirengera Ukraine binamenasa umurusiya. So rero niyo mpamvu byose tubyita rokoto offensive, tukanazishyira inyuma kugira ngo twebwe dukunda Ukraine, dusigare twiganira ibindi abapolisi batazi cyane. Rero reka turebe ibyasohotse kuri Kongo. Ndabizi uri umuntu w'umuspecialiste wiyenteresa cyane kuri Kongo n'u Burundi cyane rwose. Kuki wahisemo kwiyenteresa kuri ibyo bihugu byombi? Ariko rero ngira ngo nakunze kubisobanura ko ngende umugeopoliticien ntari umupropagandiste. Umupropagandiste we ni umuntu w'icyuko aho ashobora no gufata ibihugu by'icyuko akaba ari byo yibandaho bidafite resultat muri espace geopolitique. Ego. Donc umupropagandiste si ngombwa ngo bafite resultat. We agendera ku bintu akunda. Ego. Akabidefanda uko ashaka. Ariko umugeopoliticien agendera ku bintu bifite resultat d'analyse. Kuvuga ngo ibikoresho nyine ukoresha wanalize. Ego. None ureba Kongo ni ikintu twita grande géostratégique muri espace géopolitique. Uvuze ngo iyo ni resultat. Ego. None urabizi ko kuva kera mu myaka kera muri donc mu Butavaho na mbere yaho gato hari ikintu gihora kirontrend bita balkanisation du Congo. None icyo kintu nimba ari nacyari resultat. Ego. Donc ugitraininga muri espace géopolitique haba ari ibyo twita parametre kuri icyo kintu. Ego. U Burundi rero ni parametre mu byo twita balkanisation du Congo. Uvuga ngo nuyironshinga ariko udafite u Burundi ntabwo uza gutsinda. Ego. Kongo niba ifite u Burundi iragumana ubutaka bwayo. Museveni n'abafite u Burundi arabutwara. Rero u Burundi nayo ni yaje mahonga ni parametre. Ndetse ubona ko n'aba bazungu bose bashaka kugira ibintu basaba Tshisekedi na Evariste bamujyaho. Ego. Kuko barangije kubona ko ari parametre muri ibyo bintu barimo. Nukuvuga ngo rero u Burundi na Kongo turabijyanana muri zino chaos ziri mu karere. Ego. Rero ngiye numva ni interesa ku bihugu bifite resultat nshaka gukoresha muri espace. Ako mu propagandiste usanga ari abihisemo ibihugu by'icyuka. Ego. Uganda kukiyo utajya uyiyenteresaho? Uganda ntabwo nshaka kuyenteresaho kuko Uganda nta kintu ivuze ntacyo. Nuvuga ngo Uganda impamvu twari tuyizi nuko yari yakoze ku buryo yari asabye ibintu bibiri. Abanyamerika barasabye ku buryo Kongo n'u Burundi donc bihora bikinagaye. Nkurunziza bamutera ubwoba na Kabila urabizi yo situation ko ari imeze nta leta yabaga hariya. Uganda yakomeye gutyo urumva ikomeye ari uko idafite resultat. Ego. Ugu munsi ibyo bihugu byigenze bikamenya ko donc Burundi ukamenya ko ari igihugu kwacyo nta muntu ugomba kubategeka. Na Kongo ikamenya ko igomba kugira leta. Urumva Uganda nta kizaba kivuze. Ego. Nironge sinjya nyeteresa uko nanzi ko gukomera kwayo ibivana handi hantu. Ariko nka Kongo iramutse ikomeye ni resultat zayo nta hantu yazikuye. Urumva rongera Uganda ntabwo nyeteresa. Ahubwo Uganda ni parametre tureberaho nimba Kongo n'u Burundi byo bari kwemerejamo biri kujya en place.
kuko nimba Museveni ari kudekada bivuze ngo hari undi uri kuzamuka. So Museveni we nagume muri decadence amanuke, ibihugu bifite resultat muri espace géopolitique byo bizamuka. Ni mpamvu yo Uganda ntayenteresaho cyane. Yego. Twabonye umunsi w'ejo perezida bavuga ko perezida Tshisekedi ari bwa sohore communication ari bwageze ku bakongomani, ndetse nyuma niko byaje no kugenda aho twabonye kuri stage yari ari kumwe na Patrick Muyaya. Ubundi kuki abantu benshi bakurikirana politike y'akarere bahise bategerezanya amatsiko ibyo Tshisekedi ari bwavugire muri iryo jambo, yewe yaba ari ibinyamakuru, imbuga nkoranyambaga n'ibindi, botekereza ko ari iyihe mpamvu? Ubundi buri turere twose turi strategique muri espace géopolitique yaba ari cyo twita epicentre z'ibyo bintu. Tshisekedi rero ubundi muri géopolitique ni nk'ari perezida w'akarere. Yego. Kuko ibintu byose biriwe mu karere turategereza ko hari ikintu bivugaho. Urabona Tshisekedi niwe dutegereje ko atangira intambara nziza y'akarere. Icya kabiri urebe aba y'abazungu yaba Museveni yaba bari kuri tele ngo bari kuvuga ngo wagiye mu biganiro. Umva ni ibintu bireba akarere kose ariko ndongo wagiye mu biganiro, umva niwe uri bugene ibintu aho ngaho. Yego. Tshisekedi donc Kongo niramuka inatunganya hari ukuntu akakare kazahinduka. Urumva rero bitewe n'amagambo yagiye avuga, bitewe n'iki byose, ndetse wabonye ko najya kurahira ubundi Kabila yarahiraga nta n'amateleviziyo hano mu kare yirwaga bireba. Ariko ejo Tshisekedi ajya kurahira njya ahantu hose nacaga nabonaga abantu bahanze baso muri ekara. Yego. Bivuze ngo Tshisekedi niwe muntu utegerejwe ko ijambo rye ryagira ingaruka ku biri kubera mu karere hose. Eida ashobora kubabwira ati ya ntambara mwari muzi hari ukundi nayiforome cyangwa se iracyakomeje. M23 yanyu ntabwo tuzagana akabibabwira, donc mutegereje ibyo avuga. Yego. Rero niyo mpamvu abantu bose biyenteresa muri géopolitique y'akarere babategereje ibyo avuga, kuko niwe uyoboye akarere muri izo chaos. Ni uri kugaragara cyane rwose. Muri iyo communication Perezida Tshisekedi yavuze aho ageze yubaka igisirikare, ndavuga ni FARDC, avuga ko bari ku muvuduko utarigeze ubaho ushimishije, ndetse n'ubusanzwe ukunze kutubwira ko abayubaka igisirikare cyaturitse akarere. Tshisekedi rwose afite intwaro zishobora guturitsa akarere kose mu minota itarenze 30 abishaka. Nta leta yabiri ku butegetsi muri kano karere, kuko ubwo bushobozi burahari rwose. Ammunition zakora ibyo bintu zirahari. Noneho impamvu avuga ibintu nakubwiye, yego, nuko ngiye Kongo ndayikurikirana mu mizi. Ubundi Kongo ako cyane cyane kuri capacité militaire niho ndeba cyane, kuko handi hari byagiye bikemuka. Vuga ngo Kongo ikibazo cya mbere ifite nuko nta president yagiraga, ubu ngubu yarabonetse. Cyavuyeho. Ubwo yarabonetse sinigwa mbikurikira ibyo. Kongo yari yapfuye kuri politique régionale ko nta jambo ifite kandi nta gihugu kirusha resultat. Yego. Ubu ngubu rero mbyutse bitano nkumva ngo yagize les forces de frappe, rapport de forces zimutereka muri yase nta muntu bishaka. Yego. Nahise mbona ko ikibazo cyuko Kongo bayiteranye muri géopolitique y'akarere kirangiye. Kuko muri yase ni wareba habera parametres zitesha umutwe, none yamaze kwicaramo. Yego. Ubwo icyo nahise gishyira ku ruhande. Nahise mvuga ni kirakemutse, ubu nta muntu uzongera kwimenyera uko abonye ngo birekeraho. Noneho Kongo yari yarashyiraho mbarigo ngo zo kugura intwaro ku buryo itazarengera souverinité yayo. Yego. Aho iboneye mu president akamenya ko igihugu ari icyabo, arakora rapport de force zituma Biden akuraho zambarigo. Yego. Cyo cyarakemutse, cyarabaye. Ubwo rero noneho ubwo igisigaye no kubaka icyo twita FARDC. FARDC kuyubaka icyambere ni recruitment nyinshi cyane. Yego. Yarazikoze nagiye mbibabwira. Kuyubaka no kugura munition zikanga ba bantu bo mu karere baye baragupfukiranye. Icyo yakigezeho. Kandi ukazigura without loan. Ako kantu bajye bakumva neza. Donc without loan ni ibintu bikaze buriya, kuko iyo ari with loan baguha amadeni atabasha kugura za ntwaro ushaka. Yego. Ntago IMF yaguha amadeni ugiye kugura Sukhoi iyirwaye. Ntibishoboka. IMF yahaye Museveni kugura Sukhoi kugira ngo akange nkuru nziza.
burya nta kindi bazimuhereza, nta kindi. noneho ubwo ngubwo nimba azi kuzigura mu mafaranga ye, arazigura no ku muntu ashaka, ushobora no kuzigura kuri Putin no kuri Turukiya mu banzi ba Amerika, kandi nawe wibanda kugira ngo rapport de force zawe zijya en place. Yego. Noneho rero bivuze ngo kugeza ubu hano muri kano kare nta president uri gukanga Tshisekedi kubera capacité militaire na rapport de force muri espace géopolitique. Yego. Nuko uko bimeze. Perezida Tshisekedi yongeye ko kubaka igisirikare yagize ati it's not over. Bishatse kuvuga iki ibyo bintu? Mbo nkundi nkunze kubikubwira ko Tshisekedi byibura afite miliyari 7 zo kugura intwaro muri no man. Yego. Kandi izo miliyari 7 ni at least ntago ari at most. At least ruvuga ngo byibanze. Kuri minimum. Ibintu bya bije, weyo bije bakubwiye hari gihe bazongera nyuma yaho. Ukabona nk'abadepite ngo bateye itegeko ryo kongera bije. Akeshi bitewe no kuntu byagenda. Ruvuga ngo Tshisekedi nazajya abona rapport de force y'indakeneye bikaba bimusaba type y'intwaro runaka. Kuri za miliyari 7 nabona zarashiza azajya abwira inteko mwongere tugure capacité militaire kugira ngo Biden tumushyireho kara kantu kajya en place. None rero bivuze ngo zishaka kuzamuka zikagera kuri miliyari 12. Iyo ni nuko nimba umuntu afite ngo budget militaire ni miliyari 10 hafi 15. Bivuze ngo kubona 12 zagura intwaro zo no problem. Nako kanya. So rero urumva iyo over no kuvuga ngo ibyo mubona ntibiratangira kugura intwaro ntibiratangira. Kongo yiteguye kurekura amafaranga yose ashoboka, ariko Museveni akamenya ko Kongo areba Kongomani. Kandi iyo tuvuze Museveni ntago donc ni Museveni uri muri centre géopolitique kwa Biden. Yego. Ko Museveni nawe adafite Biden ntayo yakora. Ekonomiye ni icyuka. Nta mafaranga afite, nta rubi hagije afite ya rubinga ibihugu ngo bimushyigikire. Nta neighbors zimushyigikire. Nta rezaranturu zimushyigikiye zihari. Ubwo tuba tuvuga Biden kuko ni uri muri center. Ahubwo reflexion yo mu karere niyo dukoresha kuko wenda Biden nta basirikare be baraho. Yego. Donc ashaka avuga ati se ngiye urambwira ngo ndi muri bya bintu gute. Kandi yagutsinda cyane. Rero ikinangaza nuko abanyafrika ubwo batamenya ko bari kurwanya intambara z'abazungu. Nk'abantu bari muri Ventura nta n'umuntu utazi ngo intambara ngo niyi cyane. Bamubeshya ngo urabona ngo bariya ngo Tshisekedi byahe ko ari amabuye. Kuko erega bamenye uko kuri ntabwo baba bakizigiyemo. Ubundi se umuramutse amenya ko ari amabuye ari kurwanira, wowe itabibaza ngo nituyatsinda ninjye uzayafata cyane abandi bantu n'abandi. Birinda ko rero umenya ko ari amabuye muri kurwanira, kuko babizi ko nta n'igarama baguhaho. Bafashe ikirombe bagifashe se cyako nawe iringo mu bwe nawe ntago yamenya aho binyura. Ntasiko uri kuri te bya bintu biba bikaze urumva. Wewe bashaka indiro vandikasiyo bavuga ati wowe nureba nabi gutyo biragenda ariko undi ntago bakubwira ikinambara igamije cyanyacyo. Yego. Muri iyo communication Tshisekedi yavuze ko ashaka amahoro yuzuye kandi y'ukuri ku gihugu cye, kandi ayashaka ubu. Iyo Tshisekedi avuze ko akeneye umutekano wa DRC ubu ngubu ababwira ndi ababwira umuntu uri ni favor y'ibintu biraho, ntago ababwira umuntu uraho. Ababwira umuzungu uri ni favor y'ibyo bintu. Ubwo yaba ari Biden neza cyane. Yego. Kuko Tshisekedi yavuga ngo ndashaka amahoro ubu. Amaze nakuye ko afite rezuti kuryo nta mwirabura wa mukanga. Yego. Nimba arashaka amahoro arimo aribwira umuzungu. Uwo muzungu ni Biden. Naguye ko Putin nta kibazo. Yego. Shine nta kibazo. Yego. Makoro we baramufurapye yaguye mu mazi. Uhasige Biden. Cyane. Ni Biden ari kubwira rero. Kandi noneho Biden we yanze kubizamo, arimo arakoresha ba ambasaderi babandi ngo bakuriye ngo Amerika ngo muri Afrika. Arimo arakoresha ba Blinken ngo ku matelefone. Niba mara kugwa mu mazi uzajya kubona ubone Biden amagaye Tshisekedi muri Amerika. Ese bwo tubonye Biden yimanukiye aho aza muri Kongo.
Mbo Biden ntago nkeka ko ashaka kubera n'izabukuru n'iki ahubwo yamutumiza hari ahantu tuzabona ko agiye kubira ibiganiro kuri the maximum level yego naho ibindi by'abandi bantu bo hasi n'icyuka ibingibi rwose nta kintu bwiye Tshisekedi yego ategereje ko Biden amuhamagara muri Amerika musi twabonye yamuhamagaye tuzavuga muzamenye ko hari ahantu niho wagiye kuva ibintu birangiza ikibazo cy'akarere ka Tshisekedi azahava afite umwanzuro niba ari butangize intambara y'akarere cyangwa ari buhagarike nta wundi muntu wo hasi aho abacyumva ushaka kuvanaho icyemezo yafashe ndabizi ko ukurikirana cyane Kongo ese ubona koko bizashoboka ko DRC ibona umutekano muri Nord Kivu, Sud Kivu ndetse na Ituri? No kuvuga ngo kugira ngo ugire umutekano muri Est ya Kongo mbere na mbere banzoye muri centre géopolitique utakumva muri abo umushyira force de frappe bambego banzo kanga Amerika none reflexion y'Amerika mu karere yego ikibazo cyarakemutse yarabakanze niyo mpamvu nakuye ngo ashigaje Biden wenyine abandi bo ikibazo yaragikemuye yego muri communication Tshisekedi yavuze ko adashobora kuganira n'umutwe mu 23 ahubwo ko yaganira n'igihugu kimwe cyo muri Afrika avuga ko ari cyo kihisha inyuma y'ikibazo ahubwo akibaza impamvu gikomeje iyo agression byatumye nibaza ese ntago byaba ari ukwirengagiza nkana uburyo bwo gukemura ikibazo kiri hagati ya leta ya Kongo n'umutwe mu 23 ndajya nkubwire ko muri espace géopolitique y'umuntu yanze ibintu runaka tubwe n'umuntu yanze ibiganiro yego kugira ngo ataguma kuba ikibazo areba ikindi kintu kidashoboka akavuga atari ko nubwo nanze ibiganiro bari yabo baje tukaganira byakemuka kuko wabazi ko ibyo bintu bitazashoboka yego noneho iyo bivuze ati bari yabo nibo dushaka kandi abo bantu batazabyemera bivuze ngo ntabwo ari we ikibazo gisigara abo ngabo nk'urugero yego Zelensky na Putin isi yose irashaka ko bagarika intambara ariko uruhande rwa Zelensky na Biden bashaka intambara ikomeza yego abo bashaka intambara ikomeza reka bashaka buryo ibyo bintu babigereka kuri Putin icyo bakora ni ikibarasora ibintu bituma Putin atashaka kwemera ibyo bintu bavuga bati twe twatanze ingingo 10 z'uko isi yifuza ko intambara hagara Putin yabyubahiriza yego bamuha ibintu 10 Putin arabihakana yabihakanye bivuze ngo ni usigara ikibazo yego Tshisekedi nawe yavuze ati ngiye ntabwo nshaka kuganira kugira ngo atabi ikibazo reka aba propose ikindi kintu kidashoboka avuga ati M23 ngaho nizana amaranga muntu kandi ibyo ntibishoboka kuko ntabwo ari abakongomani n'abagande yego avuga bati kira gihugu nikize mu biganiro ntibishoboka kandi bavuga ko batari muri ibyo bintu baje wabo batsinze urumva ni strategy yego ubu rero ikibazo ngo gisige kuri abo bantu M23 turanze kuzana amaranga muntu ubwo niyo kibazo nicyo gihugu cyanze kuza ubwo nicyo kibazo Tshisekedi ubwo n'umwere kandi nyamara wenda wasanga ari nawe ikibazo icyo gihugu cyemeye se kuganira ntabwo cyabye ngo bize ngo waba ugitsinze guhere pfiyo ibintu cyahakanaga cyaba cyemeye ko ari bo noneho yego kandi barabyanze urumva ko iyo ni strategy kaze cyane Tshisekedi rero ushaka kugira ngo yatsinzwe kandi ni propaganda ya survive baba kaze kabisa nuko ngo bimeze Perezida Tshisekedi yavuze ko gutangiza intambara y'akarere atari cyo kigamijwe cyane ubwo ntabwo twabyita ubwoba kuko yiyamamaza yavugaga ko azatangiza intambara y'akarere kose ubundi no kuvuga ngo umupoliticien ikintu cyose avuze ugireba nimba en place icyo kinavuze koko biguha icyizere none se mbumuna kubwiye ko atazaganiza M23 akakubwira ati kereka cya gihugu aricyo kije mu bigano kandi bitazashoboka akaba ashaka ko muri centre ry'ama abantu batatu ubwo urambwira ngo ibyo bintu byose ntabwo urumva intambara itagikomeje abatazi mbere yuko byita ngo nubwoba ngo yanze kuzuza intambara y'akarere we ginyu murebe se ibyo avuze n'ibyo gukora inyuma koko ntabwo bizura intambara iyo munavuze ngo ntabwo yaganira M23 ubwo musa ashaka intambara ari ikindi ashaka ko M23 nayo ntabwo izahagarara mpaka agiye mu biganiro kandi na M23 yavuze ko nayo ngo itazahagarara mbese ubwo intambara irangiye oye aha none ugenda ruguriyo ba Macron na ba Biden bavuga ngo bakeneye amabuye ngo gukora intwaro nyinshi hari ibirombe bagira se
ntibabigira muri Turinano Rukivu na Sida Kivu Yego. nese urumva intambara ihagaze ntibishoboka ko none se uko ngano nuyigire ndende umbwire ngo ntabwo izaguka byanga binuka. Biravugwa ko Perezida Tshisekedi amaze gukoresha 1.5 billion USD muri ino ntambara. Nabibonye kuri Twitter ya Bertrand Bisimwa. Nawe ndumva naguhaye screenshot kuko ndabizi su yikoresha. Bisimwa avuga ko bibabaje kubona aya mafaranga ari menshi kandi nyamara nta kintu yamaze. Niko bimeze se koko? Nukuvuga ngo ubundi M23 yanenze umuntu akoresha amafaranga menshi mitangiranye nawe M23 ifite. Nuvuga ngo ubundi Gutereze n'amavuye ngo Gutereze byose yabisize hanze ubundi yagombye kuba yaranavuye no ku butegetsi muri Loni. Yaravuze ngo M23 ifite intwaro zirusha za Loni. Zigura ngahe? Kuko numva Monusco bayibarira amafaranga menshi cyane. Monusco ntigira budget hafi ya miliyari 20. Ni wo mutwe uhenze cyane wa UN. Hanyuma se intwaro zirusha za Loni ziguza ngahe zo? Wabyibazaho. Ni ngo nizo M23 gukoresha. None se ubwo zihurehe niyo miliyari mwabwo Tshisekedi ntako atagira. Guhangana n'abantu bafite intwaro zirusha za Loni wowe ugakoresha miliyari 1 n'igice gusa. Ni ikibazo. Urumva ahubwo hari ukuntu atagize. Yagerageze gukoresha make yarafi. None se izo ntwaro zirusha za Loni zo zakoze iki? Ngambo niba tubwiye ibyo bakoze n'ibiki. Zafashe Bunagana. Bunagana se ikwifatisha intwaro zirusha za Loni. Kwekare. Mbere kunenga Tshisekedi we wakoze iki? Yego. Ni ukuvuga ngo leta ya Kongo yasohoye itangazo ivuga ko European Union nayo igiye mu bateza intambara n'umutekano muke muri Eastern Congo. Bitewe nuko European Union iherutse gusinyana amasezerano n'igihugu kimwe cyo muri Afrika. Amasezerano ajyanye n'amabuye no kugurisha amabuye. Kandi Kongo yivuga ko icyo gihugu kiyakura muri Kongo. Kibanje guteza intambara mu gace aherereyemo. Ayo mabuye. Ese koko icyo gihugu twavuga ko nta amabuye gicuruza ari aya Kongo? Ubwo se ni iki ndamenya ari iki? Ni Kongo ibivuga. Nyine yavuze iki gihugu? Yavuze ngo igihugu cyo muri Afrika. Ese ni iki? Cyanga binoga nk'umuntu ukurikiranira Kongo hafi urakimenya. None se no kuvuga ngo warambaje ngo si icyo gihugu cyakivana amabuye muri Kongo ni ikiyeze ngo mbimenye nyine ni iki? Ni kimwe mu bizengu mu byegereye Kongo. Okay, ni Tanzania. Tanzania ntabwo yavana muri Kongo. Uganda ifite ibirombe byayo. Uganda yiriba. Museveni nta birombe agira ariba rwose. Yira ni mu yayiture. Ngo bivuze ko okay, nimba ari Uganda bavuze bwo buriba. Byo ntawe utabizi. Uburundi bwo Abarundi bifitiye nikeli yabo ntandi hantu nzi bacukura. Ubwo ni Uganda yavugaga. Ese Perezida Tshisekedi muri iyo communication nanone yavuze ko European Union ishobora no kujyanwa mu nkiko igihe itasesa amasezerano. Ibyo byo bivuze iki? Tshisekedi rwose ko bitewe nuko hari abazungu benshi bari kumwiyeteresaho afite n'ubushobozi bwo kwerimina bamwe muri bo. Cyane cyane umuzungu uzayigira uruhare mu kugwisha parametre za Tshisekedi wo ngo azajya bari threat. Noneho nimba Kongo isigaye ifite umuperezida uvuga ko na European Union yajyanwa mu nkiko. Iyo ni intambwe nziza cyane. Yego. Ubundi ntabwo abashaka perezida wa Kongo uzi ngo European Union witinyuka. Rwose ubu ngubu Tshisekedi umuntu ashigaje kubwira ni Biden. Yego. Ariko ubundi abari munsi ya Biden nta muntu kimukanga. None nimba ntawe kimukanga mbira kuno n'abantu bo mu karere bamukanga. Oya ntibishoboka. Ibaza umuntu uvuga ngo European Union ashaka no kujyanwa mu nkiko. Kare uri icyo kintu. Nta perezida wa Afrika wapfa kukivuga. Urobe wayikura he gute? Bisaba ngo ufite lobby ihagije y'ibyo bintu. So rero European Union mu byukuri ubwo nyine na leta ya Kongo ngo bazabyaniriza ngendo umva bitanandeba cyane mu byo ngibyo. Ubundi se European Union nta handi yakura amabuye aho kugira ngo ize gushwanisha ibihugu. European Union ngewe nzi ko ifitanye amasezerano na Zambia na Namibia na Kongo ubwayo
noneho biriya bihugu biri mu cyo twita Central Asia ubundi burya European Union kuri ubu ngubu abadage n'abantu bafite neza uko nibo bari kwibera abongereza bagendeye abadage noneho burya ubwo ahantu hose abadage biyenteresa ku mabuye European Union ubwo ihafite ikintu kinini yego noneho hari muri Central Asia ngo Kazakhstan ngo Uzbekistan ngo Tajikistan biriya byose hariya niho abadage ubundi bakura amabuye utabona abatentesa muri Afrika ngo ujye ntahandi bayakura hariya rwose niho bifatiye muri hari amasezerano ntago ari virtuel nyine ntago ari virtuel kwamabuye hari ubundi ari nka y'abudage ariko barayagura ntago bayiba yego ubwo European Union ifite handi hanikura amabuye rwose kuba batabasha kuyiba yaba ari kwihagararaho kw'abo bantu bo muri icyo gihe hari tribi wakwaruma ngo yararenganye hari haraza abagenti washyira ngo barume imitwe biragoye bafite igisirikare none hari igihugu bita Kyrgyzstan kiruta Kongo hariya neza hariya yego urumva amabuye kikoreye siko hari ibintu bituma none ibyo byose akaba ari ubudage bubikontorora urumva aho rwose bameze neza twabonye AFC ikoresha inama ku rwego rwo hejuru yari irimo Corneille Nangaa n'abandi bakomeye muri AFC yafatiwemo imyanzuro itandukanye yo gukomeza AFC ubundi Corneille Nangaa ari strategique bingana iki muri bino bintu bya M23 ubundi AFC ntayibaho erega burya coalition ntago ari izina coalition ni conscience imikoranire n'ubumwe iyo ngiye muri AFC imbere nusanga mu ngo imitwe ngo yitwaje intwaro ngo yakoze ngo ubumwe kandi se ibyo nta hantu byabaye nuvuga ngo imitwe yose yarara muri Kongo ni ikibazo kinda abantu bafite ikibazo kinda ntibajye bakora ubumwe iyo robinze umwe muri bo kitagisenya burano uko Tshisekedi atabona umwanya ngo robinge umwe muri bo ahita asenya cya kintu cyose nono Enanga kumwe ngo strategique bingana iki byo ni 0%. Enanga nawe rwananira Sylvie nuko ko Tshisekedi Enanga ari mu bantu Tshisekedi yatsi birombe ko bigomba kuba igihugu arabibaka yego noneho Enanga azubwenge yahise project aravuga ati reka njye ahantu bari kukurwanya umunsi wemeye biganiro nanjye nzaba mbarimo nanjye musaba ibirombe byanjye yego ntago Enanga yifuza balkanization ahubwo wakeneye ku birombe nuvuga ngo ubundi ibintu bya politique nuvuga ngo uzi ko buri ushaka no kujya muri opposition kugira ngo umunsi leta yatanze imyanya nawe uzabone mu mwanya cyane tujya tubibona hari aho biba nono Enanga nawe arimo hariya kugira ngo Tshisekedi umunsi yemeye ibiganiro nawe azabone we ntago azaproposa ngo abarwandofone ngo ibiki bazavuga ngo bya birombe donc buri muntu azazana ikibazo cye niyo mpamvu arimo imitwe ishyano ryose buri mutwe uzazana ibyabo iby'abarwandofone bwo M21 izabivuga kwayo babandi bandi bavuga ibyabo by'ibirombe nabandi byabo gutyo yego nubwo ngo AFC ngo ibaho ubwo nkita nibaza ahazaza ubundi ha AFC Tshisekedi oya ntaho Tshisekedi akomeje kwanga ibiganiro uzajya kubona ubone mwaravuga tekanisure mu byanjye byaranze ko ari abantu bavuga ngo igeze ku rwego rushimishije ngo imaze gukomera rwose rushimishije se urwego rushimije ku buryo umuntu usotse ahitaza ngo abayobore Enanga ambwa kuntu ngo ayobore icyo kintu gute ahibwo yaraje muri ibyo bintu uwo munsi yego nta hantu yaraye muri opposition noneho M23 yo ifite ibice imaze gufata ifite ibintu byose iri gukontrola uduci kontrola yise yumvira umuntu uhubutse rimwe gusa ngo nongwaje ngo kwikontrola ibyo bintu bisa n'icyuka iyo ni fail strategique uwo muntu ubundi yarasanzwe agushyikiye mu mirwano yawe Enanga mbere yuko aza ngo yayifuze yigeze avuga ko M23 ngo irwanire kuri hari yabivuze reka bayifrapa kera se ntiyarahana Enanga yemeza ko Tshisekedi yatsinze amatora atayatsinze ubwo yarazi ko Tshisekedi azarwana M23 wapi ndongo imbega yarazi ko Tshisekedi azubahiriza ibyo M23 ntabi intambara muri Est urumva nawe ari kurwana ariko M23 harani yakoze ikosa undi M23 yakabaye kwako nta mutwe bahuje revendication yego nta undi mutwe yakabaye ikorana nawo yakabaye ikora yonyine yige
Enanga hari ibintu byinshi umuntu yamwanarizaho ariko ngewe nzi ko rwose biriya bintu bitari ku mutima ntabwo bimuri ku mutima rwose. Ariko nabonye Bertrand Bisimwa ashobora kuba yahinduriwe imirimo nkurikije itangazo AFC yasohoye. Ibyo bintu niko bimeze cyangwa naba ndi kubyitiranya? Bertrand Bisimwa se wese tugunze kumugarukaho ko niyo haba balkanisation ntabwo yaba president kuko ntabwo ari muri socio-politique tribale ya M23. Ngeraguye ko M23 ari UPDF ubwo ni Museveni. Museveni ni umuhima. Uzambwire kuntu umuhima ashobora gukora ku buryo umushi afata ubutegetsi. Uzambwire hano byabaye. Ni indorerwamaho gusa. Abantu barakina. Umuhima yarumwe umushi. Ngo abe president. Nabatazi ibyaje. So Bisimwa rero ni parametre. Ni umuntu wo guterekaho bagire ngo wenda ntago ari ibintu bigamije amatiribi. Ariko ubundi uriya bazamufurapa rwose. Cyane. Twabonye guverineri wa Nord Kivu. Yego. Bwana General Peter Chirimwami asobanura impamvu bahagaritse izi modoka zifite ibirahuri bya fime. None icyaje kuntangaza nuko neza yabisobanuye nkuko wabitubwiye mu kiganiro cyahise. Wagira ngo ahubwo nawe yarari mu bantu bumvisha ikiganiro kuko yavuze ko bari bamaze kubona amakuru neza ko izo modoka zigiye kwiyongera ku bwishi muri Goma. Nahise mvuga se erega badukurikira. Erega ubundi nubango uyu maze kwinteresa muri area runaka ushaka gukora prediction. Ngewe urwego nziho politike ya Kongo nshobora no kugira inama n'abayobozi ba Kongo. Yego. Noneho bazajya bavuga amadiscours usange rwose nabikubwiye mbere. Kimwe nuko nabi Burundi nabo bavuga ibintu bakabikubwira ukumva ko nabikubwiye mbere. Cyane rwose. Rero byose nibyo twita prediction. Hako nyine bisaba experience muri ibyo bintu. Bisaba icyambere cyo nto umupropagandista ahubwo umuntu uri scientific. Cyane. Rero ngiye nimba umuntu avuze ngo ntabwo ashaka Goma. Ntabwo ngiye nshaka kuryama gutyo ngo yavuze ko adashaka Goma. Ngiye mba nzi neza ko nubwo utayishaka militaroma ntabwo bivuze ko utashaka indi result. Yego. Ushaka kwitezamo akavuyo interne, ushaka gukora ibiki byose bindi. Noneho nkibona ngo leta y'Ubuholandi yaburiye abantu batuye muri Goma ko hashobora kuba violence ku banyamahanga. Nahise mvuga ni koko hari umuntu ambwiye ngo ntashaka Goma militaroma ubwo ahimbye indi mitwe. Yego. None wowe ushaka kubona imodoka rwose ukabona tukamutona ukabona byaje. Gutereza nimba kubwiye ko M23 ifite intwaro jisi za Loni. Ntumve ko ari intwaro physique ashobora no kuba ari lobby. Cyane. Lobby yo kugura mu modoka irahari bakahita babyuzuza Goma yose. Kajyana abakiri. Yego. Kandi yicayemo magigiri zigiye kugenda ziteza akavuyo. Ubwo bari bafite amakuru y'ibyo bintu. Nige nakubwiye ngo Bemba guhora hariya nura amakuru y'ubutasa bagiye gukorekta. Bakagenda bakayanaliza bakahita basohora za result. Bati ibyo imodoka mu bikupe. Yego. Aho ngo bakora mu ANR mu birukane. Utubona result. Yego. Ubundi kubera iki tubona muri Nord Kivu iyoborwa n'abasirikare? Bivuze ko nta musivile hariya wabasha kuba guverineri. Ushaka utazi icyo twita état de siège. No kuvuga ngo M23 igitangiye intambara yavuze ngo kiravuze ngo hari ibintu twavuganye na Kisekedi atajya yubahiriza. Yego. Sibyo? Kandi bivuze ngo impamvu utabivuze bihabanye na revendication uvuga muri media. Icyo kintu kuko bivuze uhaba witaranze. Bavuga ati se kwa duhaye revendication ibyo bindi mwavuganye byo nibiki ntago babivuga rero. Ni ibirombe nyine. Noneho Kisekedi rero yaravuze ati ibirombe bano bantu reka mbibemeye ko nzabibaha bareke ngiye ku butegetsi nibateza akavuyo. Nihashira ameza ngaye mbigarama. Yego. Noneho mu kubigarama wowe ufite rezo tuzakoresha muri yo area. Yego. Yategwa icyo twita état de siège. Uvuga ngo ituri hayoborwe abantu b'abasirikare. Na Nord Kivu yorwe n'abasirikare. Noneho Sud Kivu yo kwa kwizo tentative za M23 zo zihagira ruko Nord Kivu yabayisekirize bayisekirije. Yego. Noneho bakahita bafungura nepfa. Ho yabaye aharetse kuhashyira umuvene w'umusirikare. Noneho état de siège rero ni n'abadepite nabo bakora parametres z'ibyo bintu. Yego. Kisekedi yasabye uburenganzira abadepite ejo bundi avuga ati état de siège tuyikomeze. Namwe muri abanaliste tuyikomeze
cyatuyivaneho bambwa ati ikomeze yego none bwo yahise akora structure azana Peter Chimwami wundi wari ahita agenda yego none rero etat de siège nanone ajyana abasirikare amaze gukonvenka batari abakabiliste batamugambanira muri make abo twita royo nibashyira hariya yego uhasize umukabiliste ubwo hateretse Museveni ubwo hateretse Museveni rero etat de siège igamije ibyo bintu donc nibo bantu bazi ubutasi nibo bamenya za position nibo bamenya logistique za gisirikare donc abantu abe hari militaire birumvikana twabonye ejo bundi haba ubwegure bwa minisitiri w'intebe wa Kongo bwana Sam Lukonde ahubwo nari nibagiye kukubaza iki kibazo mu kiganiro cyashize hari ikibazo yaba yarahuye nacyo kuri politike ya Tshisekedi Jean-Michel Sama Lukonde n'umugabo nakunze cyane muri impanda rwose kubagiye kuri ngiye nk'umuntu ukurikirana politike ya Kongo birambabaje kubera ariko nta kundi byagomba kugenda kuko byubahije amategeko hariya nta kibazo afitanye na Tshisekedi hariya guverinoma yose yatoye kuba abadepite kandi itegeko rivuga ko nimba utoye kuba umudepite ntabwo ufite guhitamo utawegura aho uri uze mu mirimo memu na perezida wa sena yareguye yego kugira ngo ajye kuba umudepite ko baramutoye none ya guverinoma yose Rukonde government nabamuyaya nabarutundura nabariya bose batoye kuba abadepite ko ari 39 bazahita baba abadepite noneho nimba minisitiri w'intebe yanditse yegura bivuze ngo bamuyaya si ngombwa ko begura nabarutundura bwo bo bahita bagena ko automatique ubakuriye yiguye yagiye so rero nta kibazo cyabonetse hari ahubwo Tshisekedi byaramubabaje kuba guverinoma nk'iyo igiye kare ariko nta kundi niyo mpamvu yababwiye ati mwebwe nta kibazo mugume muri systeme ho gakeya service mwakoraga mugume muzikore ariko ubwo nta kundi byagenda bazagera bagenda yego ubundi Kongo yabifite abadepite bangaye ko rura ruhugo ari runini Kongo ifite abadepite bagera muri 500 n'abasena 72 ngo magana ngahe 500 Rubira hari yo kubahemba umudepite ibihumbi 21 by'amadolari yego none ukube 500 kube 500 waza kubona miliyoni 10 hafi n'ibindi bisaba yego miliyoni 10 zo guhemba abadepite bantu bafite amafaranga barabaga bafite amafaranga ateye ubwo ese nk'umuntu ukurikiranira hafi politike ya Kongo urabona ari nde Tshisekedi yagira premier ministre muri iyi manda iyo ndebye muto twita Union Sacrée ndembona umugabo uri strategique uteye ubwo bita Vital Kamerhe ngiye nifuza kuri amuntu ari Tshisekedi yagira prime minister Vital Kamerhe rwose ngewe atanze kandi donc abisabye na confirm ibyo bintu ni hari resultat afite ku buryo wenda umuntu yahita byumva neza icyo twita Union Sacrée ni ikintu Tshisekedi yashinze igihe yamazaga ya manda ya mbere ima amashyaka 5 IDPS ya Tshisekedi n'irindi rya Vital Kamerhe ryo ryarisanzwe riswi nandi mashyaka 3 ngo aba 5 none bari kivamo president icyo gikwariso bivuze ngo no mu nteko no muri sena no muri guverinoma hose kiradomina noneho nubwo ari Tshisekedi kitirirwa ariko ari umuntu agihaho wo hasi akajya gikontorora niba agiha Vital Kamerhe ngiye niyo mpamvu nifuza ko yahitaza akajya no muri ministeri y'intebe aho birumvikana neza muri manda ya mbere twabonye aba ministri bahirimbanye nka Patrick Muyaya witumanaho Christophe Tundura ministri w'ubanye n'amahanga ndetse na Jean Pierre Bemba wari uyoboye defense twizere ko Tshisekedi azabona abandi bantu nk'aba mbo buriya rwose buri muntu hirimbana hariya yamukoreye kopi azahita agarura umeze nkawe neza kuko nimba yarabashije gusetinga abantu nk'abo muri manda ya mbere atari gobotora ba Museveni neza ntumbwire ngo namara kubigobotora nibwo bizamunanira rero capacity zarazifite zo guhitamo izindi mirimbanye muzababona rwose tuzabona bimirimbanye kuko nimba kubwiye ngo kubaka FARDC it is not over bivuze ngo nibindi bintu mubona turi guhirimbanamo nabyo it is not over kuko ubungubu leta ya Kongo kuntu imeze ubungubu yose uyire muri mood ya donc military
guhaguruka mwese nk'igihugu mugashaka uburyo mubona sovereignty. Yego. None rero nimba vuze ngo FARDC kwibaka it is not over, vuze ngo iyo mood muri kona twabaye imirimbanye ntago birangiye. Ngo tumeze nk'abasirikare bari ku rugamba. Nubwo inzego zose zigomba kujyamo imirimbanye zose. Yego. Twitter zitandukanye ndetse na hano bavuga ko umujyi wa Goma wazengurutswe na M23 ndetse ko n'ubu ngubu umujyi wa Goma urindishijwe ibitwaro bikomeye byaguzwe muri leta zunze ubumwe z'Abarabu. Ese niko situation imeze koko? Ndabizi ubikurikiranira hafi. M23 mbizengurutse Goma bivuze ngo ufite impapuro zerekana ko ibintu byose byinjira biriho kashe M23 yashizeho. Donc yabihaye permission. Kuko wambwe ngo yazengurutse. Iyo umuntu yazengurutse urugo rwawe nta muntu wakwinjira amata mwabiruhuye. Wapi? None ibintu biri kwinjira byose biriho kashe M23. Oye, nese yazengurutse gute? Ni Twitter. Kuri Twitter ho rero nakubwiye ko nta kintu kidashoboka hari. Sinavuye ko kuri Twitter na balkanization yakunze ubu ngo Bisimwa ari president. Twagiye tubona za CH4 zarahanuwe izo Kongo yari ifite zose. Kanyamara nujya kuri tele nk'ubu ngubu nahoze mbona wenda tuzabiganira hejo. Ngo ambassadeur w'Amerika ngo yagiye muri Nord Kivu abona na Peter Chirimwami. Nimba yarabaye balkanize Chirimwami aracyakora iki? Ese Amerika ni ibigori byo kutamya ko umuntu nta fonction afite bakaba bamujeho. Oya ntibishoboka. Kuki batagiye kurabisima? Nimba akontorora. Niza Twitter gitandukanye Twitter na tele. Yego. Ejo bundi twabonye muri UN Security Council haba inama yigaga ku mutekano wa Kongo. Ese waba warakurikiranye ibyavuye muri iyo nama? Ndakubwiye ngo ku kintu cyose kijyanye na Kongo nubwo naba ndi kurota naba ndetse. Yego. Nkabanza nkagikurikira. Rero nyumva ngo UN Security Council igiye guterana ige kuri Kongo. Nari imbizi neza ko nta muntu wiburushe diplomasi uhagariye Kongo maho. Kubera iki? Burya ngiyewe nzi icyo bita UN Security Council. Ngiyewe nzi n'izindi rezuti abanyamerika bemereye abafaransa kandi kugira ngo abakonsolide ubundi bazajya bakorera Amerika. Yego. Nimba ubishaka nabikwibutsa. Hera hano muri Afrika kuko niho ibintu byose barunda hano babagamije kudomina. Abanyamerika bavuze bati hari ikintu bita précaré française. Abafaransa bazajya bagishinzwe ariko amabuye avamaho. Yego. Ntumbwiye ngo ajya mu Faransa. Gashwe. Ikindi turebe système bancaire donc bya financier robi n'ibiki byose. Bavuze ati hari World Bank ariko n'abafaransa turagira tubahe IMF. Ariko kwa ko atari yabikiciro kibi Washington. Yego. Ibyo IMF bi Washington. Cyane turabizi. Ikindi bashinze icyuka francophonie bashinga n'icyuka bita ngo ni Commonwealth byose ni ibyuka ubundi ntago bikora. Ariko ubundi ni iby'abanyamerika byose ariko kwa ko ari umufaransa uragira mwemere kimwe kijye kivuga igifaransa. Yego. Ariko ntibashyireho umuyobozi ari Amerika ibimushyiraho. Noneho bafata UN nk'igikoresho abazaba bakoresha bategeka isi. None nimba UN ifite amashami bivuze ngo amashami ntago anganya capacity. Yego. Ifite capacity ikomeye yitira abafaransa kuko baragira. Iyo bita UN Security Council. Yego. None nimba abafaransa bayikuriye bahamagaje inama yiga kuri Kongo. Kandi ejo baraye bambwiye ngo M23 ashyira intwaro hasi. Yego. Nabari yabavana ingabo zabo ku butaka bwa Kongo. Ngo se niba hamagaza inama barahakana ibyo bintu. Dekada. Bize ngo uhagare Kongo aho arahita gutsinda. Kuko nukuri icyo kintu tw'abafaransa nawe yayemera niwe warayasohoye amatangazo deje. Yego. Rero nahise mvuga ni uhagarariye Kongo n'uhagarariye abarwana na Kongo ntabwo bari bunganye imbaraga. Twabonye hari abayobozi b'imitwe bashyiriweho ibihano byanteye kwibaza ese birashoboka ko bishobora guca intege imikorere yayo yo guhungabanya imitekano w'ibihugu? Ubundi kirazira gufatira inyeshyamba ibihano iri kuri tele. Kuko kugira ngo inyeshyamba zibeho ni setup. Yego. Ubundi inyeshyamba ntabwo ushaka kuyibona kuri tele. Ntabwo ushaka kuyibona muri media. Inyeshyamba ya nyayo. Inyeshyamba ya nyayo ntushaka kuyibona aho ngaho. Yego. Rero abo ngano bafatira sanction. Cyo ntacyo bivuze. Kuko umuntu nta ruganda afite n'ubundi. Nta business afite, nta gihugu ayobora,
nta gace nta ngendo yakoraga ufite no gusanga n'urwo rwe atabasha no kuruhahira uwo muntu wese n'umufatira sanction ziramutwariye ahubwo rero Amerika yigira nk'umumediator ikagenda isora utuntu twa sanction ngo mu bantu ngo ku mpande zombi ariko ubundi iba yirengagije ibintu yego niyo mpamvu Tshisekedi avuga ngo twebwe turashaka kumfatira sanction igihugu cyo muri Afurika runaka apana bawiringo yego n'abandi bayobora imitwe ngo nka ADF n'ibiki byose bariya ntago ari bo barumiriya mitwe aba yaruma ni ba boss bayoboye ibihugu yego Jean Pierre Bemba ku munsi w'ejo yasohoye itangazo yihanganisha imiryango y'ababuze ababo aho ndavuga abasirikare babiri ba South Africa baherutse kwicirwa muri Congo. Icyo nibaza buriya leta ya Congo hari icyo yoherereje iyo miryango mu rwego rwo kwifata mu mugongo. Oya ni hame kuko gufata mu mugongo abasirikare bagwa hariya ni hame kuko nakubwiye ko FARDC nta kibazo cy'amafaranga ifite rwose ibibazo byo bihigira handi hantu ariko ikintu bita fund barayifite. Nakubwiye ko igihugu cyose cyo kwisi cyabwira Tshisekedi ngo nza n'abasirikare bagufashe ibindi uzajya bimenya yatavuga ati bazane. Yego Kongo yiteguye gutanga amafaranga yose abaho ariko Biden na Museveni bakamenya ko Kongo ari abakongomani cyane. Rero ubwo no kugira ngo nabandi basirikare bari muri SADC donc ba South Africa bagire morale bumve ko batari kurwanira ubusa bari kurwanira umuntu ubarekonesa. Yego nimba bagize abapfa giye dufashe n'imiryango yabo usore n'itangazo ribihanganisha bizatuma nawe uri kwitira avuga ati burya ni napfa ntabwo nzagenda nk'imbwa. Yego yaro nibyo Bemba yashaka gukora. None nabyandi biri muri media ngo hango siringo yajyanye abasirikare ngo kwibango ibiki byose leta ko ngo yerekane ko ibyo bintu ari ku bushake bwayo ko yabakiriye nka leta batarabacanshuro. Yego ariko kore inverse muri Kongo ntari kugwana abantu babiri ni leta ya Kongo na M23. Uzambwira itangazo M23 yasohoye yihanganisha abagande bagwa muri ziriya ntambara ahubwo nabara n'uwari ushinzwe ubutasi se wigeze wumva harimo kwihanganisha. Oya warushinzwe ubutasi wenda ashobora kuba wenda yari mwe nabawiri ingoma ari abakongomani. Ngenda avuga umunyamahanga waje kukwiyunga ko yagufashe aba bitangaze bavuga ati ahubwo urabahetse avuga ati twihanganisha imiryango y'abagande yaburiya babo hano muri izi ntambara no gupfa nk'ihene nyine yazimiye. Reka udusimbukirize muri Ukraine tubwire ibyasohotse kuri contre offensive. Intambara ngira ngo murabizi ko imaze imyaka 2 nyamara twari tuzi ko izamara iminsi 3. Yego ariko wenda wabona Putin kuri iminsi 3 atari yacu tuzi isanzwe wabona we umunsi wari muremure. Yego Biden yavuze ko yabajwe cyane n'urupfu rwa Alexei Navalny ahita avuga ko Amerika igiye gusohora sanctions zibarirwa mu magana ku Burusiya bitewe n'urupfu rw'uriya mugabo kandi yatangaje ko yabonanye n'umukobwa n'umugore wa Alexei Navalny bakaganira. Yego none urabizi ko Putin yarimanye umurambo w'uriya mugabo nyina rero wa Navalny yavuze ko umurambo bamumweretse ariko bamusaba ko gushyingura byagerwa ubwiho. Donc leta y'Uburusiya ntabwo ishaka ko bijya hagaragara. Yego President Zelensky nawe yunze mu rya David Cameron n'abandi bantu bo muri Europe bari kubwira bari Republican ko bagomba gusinya ari amafaranga. Zelensky avuga ko bizabangamira ubuzima bw'abanya-Ukraine ni batayasinya ariko kwa ko tuzi ko Sena yemeje na Biden yatangiye kurabuza parametre ko yavuze ko ari amafaranga azajyanwa muri Arizona gakorwamo intwaro bakazijyana muri Ukraine. Biden yari gukora parametre nuko abazi ko bizaza ahubwo ni igihe none Sena yasinye urumva azaza. Zelensky rero we agomba kwicisha make imbere y'abantu ntabasuzwe nubwo azi ko bazabikora. IMF yavuze ko yagane n'abantu bayobora Ukraine mu bya finance. IMF itemera ko igiye kurekura yo biya miliyoni 880 z'amadolari yo gufasha Ukraine. None IMF ivuga ko yihaye ko mu myaka iri imbere izaba yarekuye robiya biliyoni 15 n'ibice bitandatu. Yego cyane bumva bazajya bagenda bayaha muri party. Noneho Ukraine iza kuyasaba yerekane mechanisme zo kuyabaha. Bani maze kwerekana izo mechanisme IMF yasisinya nkuko nkubwiye robiya miliyoni 880. Ubwongereza bwavuze ko bwongeye
kompanyi 50 z'abarusiya kuri sanction kugira ngo bace intege Putin ntago matesha umutwe Ukraine. Yego. Kompanyi 50 zose cyane cyane izabaye targeted ni za Putin, izo twita air defense, missile launcher systems na za explosives byane bituragurika nyine. Urumva rero amakompanyi yo karimo karayabaho. European Union ya confirmye sanction ya 13 ku Burusiya, kandi bavuze sanction ya 13 bivuze ngo ni series of sanctions, ntago ibarimo. Irazi confirma no European Union imihugu byinshi. Buri gihugu kigenda kivuga ati twe ni mutwemera tuzafatise. Twebwe ni mutwemera tuzafatise. Iyo ngiyo bita package. None rero UK yo yarashyize kuri liste zino 50 izo kompanyi nkubwiye. Impamvu bahise bavuga ati ubwo rero tubonye permission. UK Defense Secretary abari ministry w'ingabo bamwita Grant Shapps yavuze ko Ubwongereza bugiye kohereza anti-tank missile 200 bazihereza Ukraine. Anti-tank missile Abongereza barazifite ku bwinshi. Ejo bundi yaguze izo bita Javelin muri Amerika, izigura miliyoni 300 z'amadolari. Urumva bamaze kugura inshyashya bw'ibya kera bagomba gushaka aho babita nabo bari kujyana muri Ukraine ku bwinshi. Wabonye ko na imeretse kubwira igihugu cyavuze ko kirekuye antirari zose bagiye kuzereza Ukraine, igihugu bita Denmark. Noneho izi Javelin Abongereza baguze zari 513 ndetse hari n'izindi baguze mu Busuwisi zifite agaciro ka miliyoni 200 z'amadolari. Umva intwaro zo bazigura ku bwinshi. None kuva intambara yatangira Ukraine imaze guhabwa anti-tank zibarirwa mu bihumbi 10 bazihereza Zelensky kuva ino ntambara yatangira. Kandi Abongereza bahise bavuga ko ubona aba ally bazabishaka bagiye gutoza abanya-Ukraine babarirwa mu bihumbi 10 mbere yuko uyu mwaka ugera hagati. Yego. Kandi umva nyine ba training zikaze cyane. Biden yavuze ko yifuza ko Prime Minister wa Netherlands abo muyobozi mushyashya wa OTAN bamwita Mark Rutte. Impamvu yavuze no kubera iki uyu nguyu Mark Rutte naguye ko Netherlands rwose ikintu cyose kivutse kirengera Ukraine itevuga ati natwe mu twandike, haba FCZ, haba lobby, haba humanitarian, haba military capacity, haba kubakora diplomasi yo kujya muri OTAN cyangwa muri European Union. Netherlands rwose itivuga ati natwe turi muri ibyo bintu. Yego. Nta namwe igisibo. Noneho uyu PM wabo niwe wabikoraga, none bamuhembye yuko yayobora OTAN yose. Urumva rero nayo mpamvu naguye ngo Zelensky agezweho n'umucinya y'inkoro uzabona umusaruro, n'umumenasa uzatakaza ubutegetsi. Ariko kumenasa kireka iyo uri seriye yari propaganda iri gukina nkuko Viktor Orban abikora bya nta kibazo. Ariko iyo uri seriye uhita ugenda nk'ando muri Pologne. Ejo Ukraine yishe abarusiya 65 mu byo twita precision strike. Ara muri Donetsk muri bya bikampo by'abarusiya. Urumva niyo mpamvu hari ibihugu byinshi bikuvuga ati tugombe du producing a drone nyinshi kuri Ukraine kugira ngo yongere precision strike. Abanyakanada bemeye drone 800. Russia yavuze ko yafunze umukobwa w'imyaka 33 wari mu rakora fundraising kuri Ukraine. No kuno umunyamerika wa mu Burusiya wari mukora ibyo bintu. Yego. Yarimo avuga ati nkoze fundraising kuri Ukraine buri muntu azana amadolari 51 donc nyine fundraising abarusiya bahita bamuta muri yombi. Urumva rero iyo nayo ko offensive uko bitabyerekana interene ko Putin ari umuntu mubi mukumura arimo arashaka inkunga zo gufashisha abantu bari kwicwa muri Ukraine ntambara batafite amazi badafite imiriro. Yego. Ibyo byerekana ko nta humanitarian ikorimo. Ngibiro babo yamufunze aba Biden bahita baseba bati ibintu ari kugenda yagaragaza harimo ari igaragaza ubwe. Yego. Niyo mpamvu intambara ikine bashaka kwigira ndende kugira ngo Putin rwose inyuma havuka ibindi bintu iwe mu gihugu ariho biturikira. Donc ibyo gukora muri Ukraine bigira result inyuma. Yego. None nibamara kumwanga balkanization yumva izabi kugenda ijya ifata za steps.
kugeza igihe amaleta azavuga ati ubundi iki gihugu ndabona nta sanse kinafite nta human right ntaki dore cyapfuye kwa buri muntu ahita yidekarara aho birumvikana. Rero abarusiya rwose Putin natareka iriya ntambara izajya imugiraho ingaruka cyane cyane kurumva ko sanctions zimaze gutuma Uburusiya buhomba biliyoni 400 z'amadolari. Ni amafaranga menshi. Urumva abakire barimo aho ngaho bavuga atari kandi ayo nayo cyahombye nyine kuko bafatiye. Ibaze rero ayandi madiru kiba cyarakoze nayo bagiye kuyabara. So urumva rero abakire mu Burusiya bavuga ati ubundi biturimo ni ibiki. Ikirene mwayiretse tukaguma tukikorera. Yego. Ariko none Putin amutse asubiye inyuma akava muri Ukraine. Nundi ba Biden ntago bashaka Uburusiya butari barikanize. Bashaka indi mekanizme nanone. Nubundi bagomeza bakamuteza ibibazo. Ngo avuye muri Ukraine bashaka ikindi kintu. Ubu mbese yagiye. Kuko Putin kuva yaza ku butegetsi bavuze ati uwo muntu muteretse tuzakora ku buryo nta na rimwe azaryama atari mu ntambara. Kandi koko nubireba. Afghani hariya za Syria yarangiye bakazana ikindi bakaba bagiye muri Libya bakaba bagarutse muri Ukraine bakaba baje hehe hose nduko ntazigira ryama kabisa. None abantu batavuga ati se Amerika yo ngo ntago ngo yigira ngo ihomba nimba ikora ibintu bikomeza surumva yabirekera iba yarateganyije bije y'igihombo nibyo bista miscellaneous baravuze ati nkaya ngaya azagenda ari ibintu tutazi yo bigiye neze siyo mpamvu Amerika itagiye mu ntambara yonyine neze impamvu yasize OTAN so kugira ngo tuzajye bikora yonyine nabandi baje bazana ayari kukuvura cya gihombo yari kugira nuvuga ngo OTAN ntabwo ari uko Amerika ifite ubwoba bwo ko ngo Uburusiya bukomeye nuko leta rwana yonyine yego Putin we nta kintu nka OTAN afite reka da nize ngo azajya birwana wenyine nuko yagize Imana akahita avuka ikintu cyitwa China naho ubundi yari kuba naho ubundi rwose nebana yibo so Amerika rero iyo ibifite za rezuti bashyiraho European Union wo kagira ngo nubwoba kandi ari kuya badakora ibintu bonyine yego neba nk'ukuntu Europe iyi ntambara bagize yabo kandi ubundi ari ni Amerika ejo ndi Macron avuge ngo twiteguye fashe Ukraine paka nubwo Amerika ngo yabivamo that is good kuri Amerika kuko ihita yumva hari umusigire baba batsinze kandi projet ni Amerika none ngo teguye ngo kuyirwana ngo bo bagiye yego ubwo bavuga ngo Amerika ngo nubugorye yakoze ngo kuba yarashinze OTAN reka ngo nubwo bayageze cyane kujya baboneka ibintu bafite imibare bafite imibare ni imibare yo gudekuvura cya gihombo bari guhura na kigiye bari kujya mu ntambara runaka yasha ngayo nguko rero ndumva contre offensive arizo katube turecyawe kigano cyawe kirekire batwihanganira reka tubashimire murakoze mugomeze mukore comment like share nk'ibisanzwe reka tuhure mu yindi ngingo ikurikira murakoze.